Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan amani, adinan inlanad, tadres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saakmat kadag iti mang tartarabay iti daytoy a programa iti radyo, amang manggaganmeten iti YouTube. Pagarup ko idi, asaan akon a makaasawa. Nupay adda anak idi, iti kaayan-ayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manny, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tito Manny, nasangputan ka matlangan dito'y balayo. Kanayon ka abisi iti trabaho. Anya kato'y kaanak ako na ya. Mailiw kan sa manin kanyakon. Adda umay ko itadkan ka. Anya dayta. Atoy. Lukatam. Ha? Agner-nervyos kan sa kanakan. Agasar ka ka din? Wan, Tito Manny. Iso nga umay kanto. Itugot mo ti girlfriend mo ha. Manutitawan mo na ya. Ni Tito Mat. Ag 22 ako na. Ha? 22 kan? Ne, una anak pa ikit din, amang asawa. Ibagamanan. Asinokso katam idi ti diaper ko, idi baby ak. Katpud no, met. Masigog ngaminan dyan girlfriend ko, Tito. Iso anas kan ngay kalaysak. Ay, oo na yan. Siyak manen ti maudi. Tito may sa ababoy ti iregalong kanyak. Anya, kato'y kaanak ako na ya. Kasladyak mamating agkasarkan. Manang, agkasargaya man ni Rafi. Wen, pagkasaran mi man laangan, tapno legal ti panagdenada iti girlfriend na. Angam ubing pa'y unay. Anya nga ubing pay kat nasikugan nan di girlfriend na. Isumat ti kunana. Kan adamot ang trabaho na. Ay ti nga mitiin lepas na akurso. Angam saan sapay ang nakasagana ni Rafi ang mga asawa, manang. Kat kaanon tupay ngay ang makapagsagana. Nasaysaya at itan ang mga asawa, tapno makita mi pa'y dagiti apo mi. Ani, agkasartan. Anya? Tila malaglagip mo. Mga asawa nga minin ni Rafi akanakak. Di inawawir ko nga idi. Kat, agganat kan nga agkasar. Pilitan na kon, kasta ka de. Saan ka akayat apilitan, honey? Sa anak pa'y anak kasagana ang makiasawa, Manny. Diyak pa'y naipapasti kinabalasan ko. Kat, kaano kanto ang nakasagana? Dadan niya agtrintakan. Kat, Syakmet, 40 kon. Manupay aya atawan ti panaguray ko, Annalyn. Saan na kumamot a pagurayan iti manupay atawan? dua pa'y atawan. Anya? Duha pa'y atawan? Wan, no saan ka makauray? O, di agbiro ka iti sa bali. Di ka kadi matagsaw iti kasta, honey. Ay ayatan ka. Ket awan plano nga agbirok iti sabali. No kasta nga rod, aguray ka. Mami, saan samot nga imay ni Tito Manny? Diyak makita Tagadumot namin di as asikaswag. No saan nga imay? Gumura kan kwa na. Sigakit dingat. Mabalin ka di asan nga umay ni Tito Manny. Adala siguro di taa. Mami, isong agpeso day jay. Pag may samot. Ayan nga, ti girlfriend na. Mami, dito'y ka pa tayo nakasarita ni Tito Manny. O, sige. Tito Manny, kung naknusaan ka dumaray iti kasar ko. Babalin ka di matasaan. Oh, pinartidan jay baboy arigalo ken ka, Ha? Sika talaga, Tito. Ay, Tito, agmay sakamat. Ay, saan na kaya ti girlfriend ko ti umay? Iso ka di pa lang ti girlfriend mo, Tito. Anya tinaganan?
Analin tinagan na. Ayun gayam. Analing gayam. Nabayagan akayan ayat mo niya, tito. Wan, daman na mo. Uray ka na yun na pagkadkadan ti di jayak akalaysa. Ay ayatak matlata. Day tatik mo na at true love, tito. Ay, umay ka, tito. Iam-am mo ka kadagiti barkadak. Ken kabagyan ni misis ko. Di na ka di pa kadanagan dito, oy. Umay kakit din, tito. Tani, agmay-may saka dito, eh. Kasla ka la pimpiman. Si kagayam ti istoryaan ni Rapi, a paborito na atito na. Istoryahan na gayam kada kayo, ah. Kanayon si Kati bida iti istoryana. Pudno ka, di abaro ka pa. Pudno, manong. Inunaanak nga rod anang asawa ti kaanakak. Hindi, apay ngay. Napili ka siguro. San met? Kinapudno na. Addan kaayan ayat ko. Di na pa'y ngamin kayat nga agkalaysa kami. Amom. Ti babae. No iyawis mo ti panagkalaysayo kat nagkadkad. Kaya't nasawan. Asaan na ka ngay ayatan? Ha? Kasta ka di? Wen. Ay mong gayam. Ramanam dagiti insagana may apotahe. Iti kasar ni Rafi. Kan ti kaanakak. Kaanakam gayam ti asawa ni Rafi. Katwen. Iswa siyak ti inalad ang ag-cater iti kasarda. Agkit-cater kayo gayam. Wen. Kat mo agkasar ka. Siyak to ti alaam nga ag-cater Una. I-refill ko lang ang dagiti putahe, sir. Jackie. Umay ka man pa ditoy. Tayam amu ka ditoy. Baro abisita tayo. Si Kamet Manong. Jackie. Isu ni Manny. Tito ni Rafi. Nice meeting you, sir. Manny. Isumat ni Jackie. Nabayagan nga agtrab-trabaho kanya. Ken balasang pay. Alam ni sir. Nabayag kumatan nga ibirpirukan. Kat barang da kayo ti ag-soulmate. Agin na lamano taman, ading Jackie. Uwan sir. Kaya, anyagay. Marik na yung ag-click kayo adwa. Nagado ti bisita ni Rafi iti kasarda kini misis na. Nagadomot ngamin ti kabagyan di babae nga inmay. Nadlaw ko nga ruday tamanang. Ano ti kabagyan da talaga? Sige, agawid akmatan manang. Oy, Manny. Awisam mo tan girlfriend mo nga agkalaysa kayo. Di na nga rudmat kayat. Katanya nga ro ti orayam. Ay, Manny, saan na kasiguro nga ay ayatan? Iso asaan na akayat nga agkalaysa kayo? saan pa'y kanwa nakasagana manang? Ay, nagadua pambar na. May salaang ti kayat nasa wunday ta. Saan na ka nga ay ayatan? Di nakakayat nga agbalin nga asawa na. Ay, ado ba'y tinaskan a review anyat oras rin. Kaya't kunti maturog. Ay, makaturturog ako. Sino nga tamat ito umawag iti nga trabi? Ang mga no baro ang number dito ni sir. Hello? Hello, Jackie? Sino dito Ni Manny da ito eh. Jainam amom ija kasar ni Rafi. Di uncle ni Rafi. Sino ti nang tagti number ko kada kayo? Inalaki ni Rafi. Pasensya ka na. Diyak namin makaturog ang pampanunot kan ka. Ha? Taapay ko mapanunutan na, Manong. Manilatan tiyawag mo kanyak. Lumakayak unay no awagan na kiti Manong. Pinadas ka lang nga inawagan tadyak makaturog. Sika, apay ang nakaraing ka pa'y. Agre-review ak ngamin. Agad-adal ka. One, working student. Kaya't ko ti makis-istoryakan ka. Mabalin ka ding agkita ta, inton adawayam. One. Sige.
Sumurot kadagiti gagayem ko amapan ije Singapore. Kayat mo kaditi sumurot. Kasanon nga iti trabaho no sumurutakan ka. Ay, isungarod adi ka awisen no adda papanan mi. Taday tala trabahom tiras rason mo. Pasensya ka, nani. Kalpasan amapan kami ije Singapore, mapan kami mat ije Hong Kong. Isumat day tati kayat mo. Saan ka di? Tiagpaspasyar. Imbaga kun ken ka, akayat ko nga ipapas ti kinabalasang ko, tadyak tun maaramid dagitoy no addan asawa. Di ka madanagan, Manny. No nagkasartan, full-time housewife akton. Si kantulangan, kandagi ti agbalin nga anak na, ti ayan ti atensyon ko. Wen, pudno. Estudyante pa ilaan ni Jackie. Working student. Masyanak nga rod kan kwa na. Iso nga inalak nga agtrabaho kanyak. Tapno makatulong ak iti panagadal na. Awan ka din dagiti naganak na. Maringringat da ngamin. Kat nila ang Jackie tinaanos nga gadal. Tandag iti kakabsat na. Ay na, nagsapadaan ang asawa. Manong, kaya't ko tulungan ni Jackie. May salaan ti maibagakan ka, may papankan ni Jackie. Nasingpet ni Jackie. Saan akas kadagiti daddu maababae dita? Saan na pailang akayat ti makiayan-ayat? Dahil ti kanayo na nga ibagakanyak. Takayat na pa'y kano amakalpas iti kursuna. Kaya't kung tumot ti maadaan iti kastoy a restaurant. Iso nga agad adalak ana imbag. Mayat ti arapahap mo, ading. Marigata nak. Nang nangruna ita tadan din ako naggraduar. Ado ti project anas kan agastusan. Sa anak sana makapagtrabaho. Maawatan ka. Ngam amok, kabaalak da ito eh. Kasano nga ino ibagak. Kaya't katulungan na makalpas iti panagadal mo. Ha? Kasano ko matulungan na? Siyak ti gastos, aging kang aglepas ka. Kasano aktungay ang makabayad kan ka? Si kakit dimat. Apay a panunuta madagos dayta. Saan nakas ka rin at ibagbagan? Ado ti gastusan. Jackie. Kayat mo ka di ngagbalin ka a girlfriend ko? Anya? Sana kayat ti kayan-ayat ko ti makikalay sa kanyak. Siguro, saan anapudno ti panagayat na kanyak? Saan ka pilitan, Jackie? Ngem kayat ka atulungan, nga awan kasukat na. Unay kamatan, Manny. Nasurok ang makalawas ko ije Singapore. Di ka man la nagchat kanyak. Makaungat ka kanyak? Anya ang klase ka a boyfriend? Bisyak iti trabaho. Puro ka trabaho. Anya nga rod ti kayat mo nga aramidak. Kinumustanak kumamat Dagiti babarkada, aw-awagan dagiti partners na. Ngam si kangay, pulos nga awan-awag mo kanya. Bisyak nga rod. Nagbalbaliw kan, Manny. Nagbalbaliw kan. Kasano adyak agbaliw? Namin ano nga inyawis ko ngagkasarta. Nga magkadkad kamat. Dayta manen tibagang. Kasla nagdakkel unay apakabasulak dayta abanag. Di naksangamin ay ayatan. Anya? Jakon makauray iti dua atawan. Wano uray bulan laeng. Manny, di mo kumamat pagdua-duaan ti ayat ko para kan ka. O sige, no kayat mo nga agkasartan, agkasartan. O manugot akon nga agkasarta. Nakabayad ako na iti tuition ko para iti dayti a semester. Nasayat no kasta. Imbayad ko amin ang jentad mo. Tapno awanan ti pampanunutak. Nasayat no kasta, Jackie. Mai-concentrate kon ti agadal. Taadda ka amang tultulong kanya. Malpas ko adagos ti kurso. Kahit, anya ti planom? Planok ti mangipatakder iti restaurant taadwa. Ha? Karaman akon iti planom, Jackie? Kalpasan di pa naggraduar ko. Agkasartan. Anya ti kayat mo asawan? Agkasartan. Dayta ti subad ko iti kinaimbag mo kanya. Ah, Oh, agriring ti cellphone mo.
Sungbata mo na. Awan da ito eh. Jack kaya ta sungbatan. Apay adi mo kaya't asungbatan ti awag ko kan ka. Namin anuak ngay mawag kan ka. Di mo ibaga abisi ka manen. Annalyn, Planuan tan ati kasarta. Jay motif ti kasarta. Jay wedding gown ko. Simbaan ti kayat ko apag kasaranta. Oy, Manny. Apay adi kag sasao. lading itak. Ngam saan ka nga ikalaysa? Anya? Manny, saan ka kumamot nga agsawa itikas na? Saan ka di asika ti mga awis kanyak nga agkalesa? Idi pa'y laang? Apay ang nagbaliw matan ti panunot mo. Saan la panunot ko tinagbaliw, Annalyn? Karaman ng tiriknak. Di na kumamot ang awan itikas na, Manny. Pangaasim. Ay ayatan ka. Di nakarakupan. Iti dito yung aldaw. Lepasantan, ti relasyon ta. Anya? Adda na saraka kasabali. Pakawanan na kuma. No napukaw anaming pinsan, tiriknakan ka. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Congrats, Tito Manny! Agyamanakan ka, kaanakan. Saan ang nakasurot ni misis ko? Tanaganakan, Tito. Congrats matkan ka, kaanakan. Tito, nimot lagayam Jackie ti makatuluyam. Hawin nga rod. Kanon tumat nga iti selebrasyon iti graduation na. Naggraduar mat gayaman iti kurso na. Intun umay abulan ti panagmartsada. Isu nga intun umay abulanen ti selebrasyon. Awan makunak iti babae nga insangok iti altar. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Manny. Manny, pagayam ko, saan pa analadaw ti amin kan ka? Ket tarigagay ko amaadaan kayo kini Jackie, itinaragsak a pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Manny. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Manuel, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Managbabainak, no adda kon iti sangot ti babae a kursonadak, saan kun a maibaga ti adda itiriknak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Manuel dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay adi ka pa'y lagbalaw si ka Manuel. Manun titawin mo. Ngam aging gaita, awan pa'y nada magkungar-armam. Tatang, kasano ngamin ayat ti agaram? Ay salbag ka. Apay di mo ti agaram. Asino nga iti malaam? Sa anak mo takas ta iday? Isuro dakit din nga agaram. Idi pa'y lang akayat kong arman ni Lili. Hangam, Jack mo't amo no kasano nga ibagak tiriknak. Ay katagpasyar ka iti balayda ata ibagam tiriknam. Ay, padasak man nga rod, tatang. Barang maiturad ko. Iturtured mo tapno makaasawa kan, luko. Sa dino ti papa na Manuel, nakasukat ka ba't? Mapanak ang pasyar ije balay dalili, nanang. Anya nga iti aramidam ijay. Inak padasan ti agaram. Ah. Barang kayat nak ni Lili. Imbag man, tama panunot mo butlaangan ti agaram.
Nabayag akursunadak ni Lili, nanang. Mabutang aklaang. Ang mga nudinak kayat. Ala, mapankakit din. Lalaingam ti agaram. Kayat ko nililay nga agbalin ang manugang. Malaksed ang adalos iti balay. Nalaing pa'y nga agpaado iti masitas. Nagpipintas, nagitay masitas iti arubayan da. Sige nga ron, nanang. Mapanak pa'y. Apaw! May tapor ma'am Manuel. Papanam ngay. Da pa panak. Iswa di ka manaktak. Sige, labsan ka pa'y. Ay, mabit lang. Ah. Ang mga pagsayatan ti papanam. Isurot nakmat Ay, saan na mabalin? Tama panak agaram. Anya? Itaman pa'y nakalagip ka nga agaram, paray. Una, tani. Lumakayak mo tag. Sabagay. Alangarod. Dumagas kanto dito'y balay, into nagawid ka. Aginumta. Nagpartiak iti pato. Ay, una. Dumagasak to intun madamdama. Naimbag nga aldaw mo, ading Lili. Kastamat kan ka manong Manuel. Apay nakaumay ka? Ay, kwa. Anya akwa manong. Anya nga tatibag akon. Ay, kaslamutan agsalapid ti dila kon. Ay, kwa, ading Lili. Imbaunak ni nanang ko. Taapay ka no manong? Umapal sa kadagiti adu asabong iti paraangam. Mabalin ka no ti dumawat, ading. Ay, katuwan Umay ka nga rod. Mapantay iti arubayan. Sika ti agpili no anya ti kayat mo kadagiti masetas ko. Alaman nga raw, ading. Nay, apay kay dagita masitas nga awit mo, Manuel. Intan ni Lili, nanang. Para kano kada kayaw. Anya, sika ti agar-aram. Sika ti sinagutan na. Ay, sos, nakababain. Nabayag mo't kit din akayat ko ti dumawat kadagiti masitas na. Mabainak. Isu apagyamanan niyo, tainik kanda kayo. Sige nanang, mapanak pa'y gayam iji balay darnel. Anya manon ti aramidom ijay, aginom kayo manawd. Una nang, nagparti ka no iti pato. Sad ka manon gagbartag? Saan kanto manon na makatrabaho inton bigat? Una nang. Basom. No saan kan nga umay? Nagawidak pa'y ngamin. Tainyawid ko dagiti masitas nga intan ni Lili. Nililigayam ti armam. Huwan paray. Nabayagan nga gusto akan kwa na. Hangam, mabainak nga agaram kan kwa na. Ket, naibag mga ruten ti riknam? Saan pa'y nga rod? Agsalapid mo ti dilak. Diyak mo, no kasano nga irugik ti agaram. No kayat mo, tulungan ka. Yaram ka. Ay, sige man rod pare. Tulungan nakman. Umay kami manon agpasyar, ading Lili. Dua kayo matan nga imay manong. Una ading. Kaduak ni Arnel, taanda ka no ibagana. Apay asak na pare. Yaram nak nga rod. Ay, uwin gayaman niya ading. Aday bagak. Mawawak ading. Mabalin ti makainom. Ay, mabit lang manong. Mangalak iti danom iti kusina. Ay, siya kung ti mapan mangala. Agtugaw kalat taditan, taada ibaga ni Arnel. Sige nga rod manong. Ada ni nanang iti kusina. Sige, tainak mangala. Nana Anita, mabalin ti makinom. Sige, Barok. Makaamukan ang mga iti inumam dita. Tanay, madama ti panaglutok. Mabalin ti makis-istorya kada kayo, Nana. Apay, di ka agsubli iti ayan ni Lili? Ay, ang mga numakadisturbo akadakwada ka ni Arnel. Isu dituyak pa lang. Ang mga nuad ay paramit yo. Tulungan kayo ngagluto. Adda dyan marunggay dita nga isagpaw ko dito'y lutlutwag. Si Kaman nga rin ti mangimure. Sige Nana, tulungan kayo. Anyangay pare, naibagamot lang. Uwin pare. Kat, anyangay ti ko Nana. Panunutin na kanupay pare. Panagkunam ka di, kayat nakmat. Uy,
Kun? Agyamanak nga rod pare. Ay na. Agyamanak no mayaram nak. Kumusta ngayon anak kao? Kumusta ti panangaram mo kinililay? Nasaya at matatang. Ang mga nusong batan na kun iti mabiit. Imbag man ta na ibagam tirik nam kenkwana. Kuntatang. Katagsagana kayo. Ta iti mabiit. Mga sawa akon. Ay ket, jak nga ron ilakon ti talo ababoy tayo. Tay suntaw, ti maparte into nagkasar kayaw. Kuntatang. Taapaman asong batan nak. Ikasar ko na dagos. Ay ket agawaam nga ron ati mang pasungbat kinililay. Kuntatang. Inton bigat. Mapanak tumanan ije balayda. Pasensyakan pare Manuel ha. Saan ka makaduan ita? Tanda ngamin importante apapanak. Ay, kasano nga rodan ti panagaram ko nga paray. Si kanti mapan. Makaamu ka matan amang ituloy iti panagaram mo. Pasensya ka talaga. Saan ka na matulungan? Busy akon. Ado ti trabaho. Sige nga rod paray. Iturturad kun ti mapan asisyak. Apay barog, nakaumay ka mait. Ada ibagam. Kaya't ko kumaakasarita ni Lili, nana. Kat nurimwar damot kan ni Arnel. Anya, sa dino tinapananda, nana. Sigurado kayo ani Arnel ti kadwana? Ay katwan mait. Agayan ayat da. Di natural nga agkadwada. Anya nga agayan ayat nga ibagbagayo, nana. Kat no siyak ti agar-aram kan ni Lili. Anya. Kat no kinunan ni Lili asaan ka kanumot anagaram. Nimot kanu Arnel ti agar-aram kan kuana. Hakwa nana. Tinulag ko ni Arnel nga yaram nak. Apay, adda ayamot kasta barok. No talaga akursunadam ti babae, ay kat sika ati agaram. Saan na masapul ang mangibaon ka, iti mangiyaram kan ka? Traidor mat gayam day jeng Arnel. Ay, da kayon to ti agtungtong barok. Tawan amok iti day tatulagan niyo. Sige nana, agyaman aklangan. Sige, mapanak pa eh. Di tuyak nga aguray. Urayak ti isa sangpat dalili kan Arnel. Traidor mo't gayam day jeng Arnel. Kunak no agpayso nga ayaram nak. Ngam, ay na isumat gayam tinagaram. Ay, ti awanan ba ina? Ay, sinong batan gayaman ni Lili? Ay, makitak laang. Danuga kon. Saan ang mabalin ang maagaw na kanyak ni Lili? Naimbag na uray kayo matlaan. Traidor ka, Arnel. Pasensyakan pare. Jak ammo ti agyaram. Iso asyakon tinangaram. Anya ti kayat asawan da ito eh. Siyak ti agayat kan ka ading Lili. Binaon ko lang ni Arnel ang mangyaram kanya ka. Agayatak mat ngamin kan ka, Lili. Iso nga inaram kan. Ayop ka? Aga-agaw ka? Di kagdano ka. Basol ko ayan itakrot ka nga agaram. Uston! Saan kayong agdinanog? Manong Manuel, napudno nga gayat ka kanyak. Rumbang ko maasik ka amis mo tinangibagay iti marikriknam. Saan arumbang anangibaon ka iti mangyaram kan ka? Pasensya ka, nading. Jak ngamin maiturod ti agaram kan ka idi. Tamaon una anak iti bayin. Awan nga rod ti sabali apabasulam no saan atibagim. Saan mo apabasulan ni Arnel? Nakaumayak ading Lili. Tamang namnamaak. Nga dapay namnamakan ka. Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam, jak amo. Nuapay jak maiturod ti agaram. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam nasungbata ko ni Arnel. Agayan ayat kamin. Amangan numabalin nga i-break mo ni Arnel. Siyak langan ti ayatam. Pasensya kan Manong Manuel. Ngam iti panagkuykuyog mi ka ni Arnel. Nakitak ti kinasingpet na. Isu ti kayat ko apakiasawaan. No sika siguro ti mo na anagaram. Di mabalin na sika ti sinong batak. Ngam saan kamat ngamin anagaram? Nabartek ka manan anagawid.
Kanayon mo tan akas ta ti arabida. Saan mo ang matulungan ni tatang mo ijitalon? Pasensya kayo, nanang. Pangiliw-liwag ko lang, iti sakit tinakam ko. Taapay, anya ti pagsaksakitan tinakam mo. Nilili, nanang. Binasted na kaon. Dayta, ti pagsaksakitan tinakam mo. Di bang birok ka manon iti sabali nga armam. Nilili, tinabayag nga inayayat ko, nanang. Gaman yan. Inununandak matay. Kasta talaga, anak ko. Saan nga amin kat puro ragsak, at dalatapan nakapaay. Nala, inka mga naon, tamaturog kan. Anya nga'y tinapasama kiti panagaram mo, Manuel. Hunak man ko na madandani na kansong batan ni Lilay. Ang damag ko animat gayam Arnel ti kaayan-ayat na. Ti awanan bain nga Arnel. Tinulag ko nga yaram na kanilili. Ngam, isumad gayam tinagaram. Anya? Ay, awan mo, Manuel. Saan ka ang makaasawa no kastamlaeng? Saan itan, tatang? Ay, nasakit gayam ti maagawan. Isu nga inton makabiro kak manan iti babae ang makurso na daak. Talagang arma kon, tatang. Nay, nakasukat ka ba't, anak ko? Sa di naman ti papanam. Adamanan na sarakak nga arma, nanang, tatang. Napimpintas ngam ni Lili. Ay kitlalaingam di ka agbabain nga agaram. Tama nga no maagawan ka manayin. Kan saan ka na mangikuyog iti mangyaram kan ka? Si ka mismo ti agaram, anak ko. Un, tatang, nanang, talaga asya kung ti agaram. Apay anak ka pa share ka, manong. Anya ti kasapulam? Ay na, nagpintasan. Kasla marunawak iti baen, iti ikikita na kanyak. Apa yan, manong? Di ka mo tinagsao? Ada ka di ibagam? Ay, awan, ading, awan. Ha? Kuda ni auntie, akayat na kano akasao. Kwa, agsubli ak tumanan, ading. Pasensya ka na. Kalaat mo tan asim makit ti tiyan ko. Sigading ko, mapanak pa. Kumusta nga'y baraw? Nakaaram ka madlaang? Saan, tatang? Masursuro na ko ni tibagik. Tapay, Mike. Jack manan maibagat ti ayat ko kan ni Tulor. Hey, apay nga takas tuyak, tatang? Jack kayatan ti mga sawa. Nagrigat mo ti agaram. Oy, tidadduman tupay di ta lalaki kat agsusukot ti ararmenda. Apay ngay sika, kat kunam amabain ka. Saan ka mo't analaad? Kastuyak siguro an naipas ngay, tatang. Di uray aglaklakaya kun abaraw. Saan ako na mga sawa? Anya ngay ti kayat mo. Sika ti armenda. Jack nga ron maiturod ti agaram, tatang. Agyaman nakpagay Manuel iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak. Narigat ti agbibiyag nga agmaymaysa. Isungawan dakes na no agaram ka. Saan ka asumuko? Tanya ti amom. Amangan no makasarak kan tumutlaeng, iti paraken ka. Tay kunada nga rudan. At dalat tanam nama, bayat asibibiyag ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Manuel, at taga-probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan amara.
at taga-probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sandak akay kayat dagiti dadakkel ko, gapu tanakapoy kanu ti ulok iti pagadalan. Ket daytoy ti gapuna, anak ya asawa ak, anasapa. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Mara, dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Tangay nakapoy mutlaang ti utak mo iti pagadalan. Saan kan ngagtuloy iti kolehiyo? Dagiti latan kakabsat mo ti agadal. Tulungan na kamay kinitatang mo iti talong. Wen ananang, nukasta ti kunayo. Ngam na mabalin ko ma. Kaya't ko mati makaadal. Ay, agsaysayang ka lang iti kwarta. Agtrabaho kalatan iti talong. Makatulong ka pa'y kada kami kinitatang mo. Sige, nanang. Nukasta ti kunayo. Mabayag ka di pa ang makaluto ka? Nagbayag lakid din nga gargaro da ito yata. Maladawak to iti umuna klasik. Mabiitin da ito'y Manong Paulo. Itay pa nga ibagbaga mamabiit. Agingga ita, di ka pa'y nakaluto. Pasensya kan. Mara, naplantsyam ka din ti uniform ko? Isarunok to pa'y laang aramiden Manang Vanessa. Inunak ngamin tinagluto. Awan pa'y serving nga da dito'y balay. Darasam ngamin ti agpunaya, maladaw kaming gapukan ka. Wan Manang, pasensya kayon. Nagbayag kan aya asim maruno dito'y uma. Anya pa'y nga iti matrabaho no kasta ka akadayaw. Ado pa'y ngamin tinaramid ko, nanang. Trabaho mo't amin iti balay. Pulos mo't adidak tulungan damanang kun Manong. Kahit anya ngay nga raw, di ka nagreklamo. Tano nalain ka kumamat iti pagadalan, di agadal ka kuma. Iso nga anusam no anya dagiti trabahom ita. Tano makaadal to dagiti kakabsat mo, pakairanudam to mo lang ita. Wan ngam kasanuak mo tinanang. Anya mo ti agur-ure imbag agasat para kanya. No dito yaklatan away. Mangnamnama agtulatan ka dagiti kakabsat ko. Nagadupay laasaom. Tulungan nakit din nga agaik, kat nabaran ti darang tinay. Malaman Mara, nga malabsan ka pa'y laang nga agagaik dito ka maisan nyo. Saan ka kadipay nga agawid? Si kamad gaya Manong Mak. Madamdaman ton nga agawid ak. May mayat nga minti aggaik no kasto amalaman. Tapres ko. Agmay may saka ka di? Kadwak itay ni nanang ko. Ngam imunan ang nagawin, taagluto iti pangrabyan mi. Madamag ko laeng. Apay asan ka mat nga agadal? Kat agad-adal mat dagiti doa kakabsat mo. Saan dak akayat apagadalan, tanakapsot ka no ti ulo? Kasta ka di? Ala, tulungan kan nga gaik, ading. Pakayat ko pa'y timakis istoryaken ka. Agawid akton, inton agawid ka. Tagkuyog tan nga agawid. Si kamad gaya Manong Mak. Ada ka di bagan? Umay kayo ikan iti pangramanan niyo, dito'y nakalapak nga ikan. Kasta ka di? Umunag ka Kan nagtugaw ka. Kan amano kayat mo tiyag kape. Ay, alaman nga rod ading ko. Ayan gayam natatang kan nanang mo. Ni nanang, nakitsenda. Kat ni tatang, nasapaan na pan iji talon. Sumaron no ak inton madamdama. No makadalusak dito'y balay. Ay, nasayat met. At dangamin kayat ko nga ibagakin ka, ading. Anya ka di dayta? Sapay ko ma, tadi ka agungat iti dayto nga ibagak. Mabalin ka diti agdaton kan ka? Ha? Nulakit di tasong nak, ikasar ka adagos. Kat agbalin ka aray na iti pagtaengak. Sana kasla dito'y balayo. Api nagbalinda ka mat na nakatulong. Ala na, umanugot ka kumanading. Panunutak pa'y anaimbag. Ni makmat dyan aggapo dito'y balay, anak. Wan, tatang. Agar-aram kadikan ka. Wan, tatang. Nusyak tisi ka. Sungbata maun.
Nasingpet ni Mac. Uray adayo nga inaunang sika. Adda masakbayam kenkwana. Tanalawa ti dagana. Kain, maitin na ti masapsapol mo. Nang runa, kat saan nakakayat apagadalan ti inam. Imbagpay kada kayo, tanasingpet kayo kanyak, tatang. Ngamnin anang, nauyong kanyak. Nakulaapan laang ti panunot ti inam. Gaputan alaing dagiti kakabsat mo iti pagadalan. Angam sika, saan? Angam no para kanyak. Sika, ti kasingpetan nga anak ko. Day tatiga po nang aramidin dakmat ka nakatulong. Ay, maasya anak nga rod kan ka. Isu ano mabalain, ni Mac ti pakiasawaam. Ta sigurado, mayat to ti kasasaan mo kan kuana. Angam no saan mo akayat, saan ka apilitain. Saan abalik? Tasikan to ti agtawid, kadagiti talon, kan uma ama panawan may. Amok ngagmay-may saka manan dito'y uma. Isong ingagarak ti lumabas dito'y. Takayat ka atulungan, kan kayat ko adamagan. No manugot kan iti ibagbagak. Kwa. Kasanon no saan akayat ni nanang ang makiasawa ak. Awan ton ti katulungan na ije balay. Awan mo't nga rod mo trabaho dagiti kakabsat ko. Addakan iti husto nga idad, Mara. Kat bayamot nga agtrabaho dagiti kakabsat mo, ah? Saan ajay mang namnamalakan ka ter aramidan da? Sige nga rod. Umanugot akon iti ibagbagam. Ha? Ay na, nasayat nga rod no kasta. Ala, ibagam ka dananang kantatang mo, tadumanon kamin. Tapag sasaritaan tayon ti kalay sata. Nagawan kat nga utang mon anaimbag anakam. Kayat mo ti makaliklik iti trabahaw, iso akayat mon ti makiasawa. Saan mat nga iti kasta, nanang? Kan may sa, masapol ang masursuro dagiti kakabsat ko ti agtrabaho. Kan anak dakmat, nanang. Saan dak nga inyanak? Tapno pagbalinendak laang akatulong yo. Ay bastos ka nga inanak. Sungba-sungbatan na kitaan. Hustaw ti anak mo. Sa anak laang agtagtagaray, tadyak kayat tirire. Hangam no saan mo akayat apagadalan ni Mara. Bayam nga agdesisyon para iti bagina. Palubos am makiasawa no iso ti kayat na. Bayam dagiti dadumang anak mo. Ta isudan ti aglaba, ken agluto iti kananda. Sige, palubusan ka makiasawa. Ngam saan kan adumapaw dito'y balay. Saan kan akayat amakita? Laksiden kan nga anak tanasukir ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nalpasan ti kalay sata. Kat talaga asaan adimmar ay ni nanang. Ni tatang laang ti inmay. Bayam latan ni nanang mo. Dumtang tumatla ang ti panawen, amaawatan na ka. Sapay ko mata malawlawagan mo ti panunot ni nanang. Uray pupuutam ti kunak. Maawatan na kan tumatla ang ni nanang mo. Kumusta kayon, tatang? Mailiwa kada kayo. Ngam saan ko mo't amabalin ti mapan iji balay. Uray siya, anak ko. Ay na, mailiwak matkan ka. Iswa siya kung timay dito'y balayaw. Kain, kailiw ko matan dagiti luto. Dito'y kayon amangal daw, tatang. Adda nakalapan ti asawak. Ipaksiw ko. Tadayjay ti pangaldawan tayo. Ay na, nagsaya atay na. Sige, dito yakon amangal daw. Ay, kahit, kumusta kayo mat nga iti asawa, ama? Nasingpat ka di matlaang. Sa anak nga agbabawi anak ki asawa kinkwana, tatang. Saan nakakayat a pagtrabahon iti uma? Kabailan na kano ti mangtangdan iti agtrabaho iti uma? Trabaho lang iti unang ti balay ti trabaho. Husto, ti kunak iday. Anasaya at to tibiyag mau, no ni Mac ti pakiasawaam. Kat, kumusta mat dananang? Kandag iti kakabsat ko?
Ay, dayjay, saan nga kikinaawatan? Katisuda matlati agpipinugkaw Hangam pumanpanawak, nukas yang ada saan da pagkikinaawatan. Nasaya at nagawit kan, Mak. Adda ka di baga tinapintas nga asawat? Masikog akon. Ha? Agpaiso? Ay na, pinaragsaknak iti daytang impadamag mo. Kamaudyanan na, may sakton nga ama. Kaya't ko kumamot nga ipakam mo kadananang kantatang. Nga maging ita, nasakit pa ila ang tinakam ni nanang kanya. Saan kang ngarud nga agliday ang mga nuan niya ti mapasamak iti inawam. No kayat mo, kaduan ka. Mapantay di balayo, tay pakamuta ang masikugkan. Bareng maragsakan ni nanang mo, amaaddanton iti apo, kat mapakawan na ka. Sige man nga rod, Mak. Kat agyaman akan ka, iti kinasingpat mo nga asawa. Gaputa na singpat kamat nga asawak. O sige nga rod, dito ka palaan. Tainak man mangkita iti mabalinta nga isang pat iti balayo. Sino tinagkuna ang mabalin mo ti agawid dito'y balay? Nanang, mailiwak unayan kada kayo. Kan kayat ko lang ipakam ang masikoga kon. Addanton apoyo. Awan bibiyang ka. Awan anak ko asukir. Ita tamasikog kan. Mapadasam met ti maadaan to iti anak amang sukir kan ka. Nanang, kaano da ka di ang mapakawan? Saan kanto ang mapakawan? Iso asaan mon anam namaan adumtang dayta. Ala, ayabamon ti asawam tagawid kayaon. Kan saan kayon taon ngagpakpakita kanya? Sadot ka nga inanak. Talaga anatangkan ti puso ni nanang, tatang. Talaga asaan nak ang mapakawan? Bay amlatan ni nanang mo. San abale? Taada akmat ang makaaawat kan ka. Bay amon jay inam. Tamaka amiris tumatlaeng. Nasakit la tinakam na. Tawan kan nga ibabaon na. Urayik ang mapasamak dayta, tatang. Inton maipas ngay ko ti umuna nga apoyo. Agawid aktumanan. Bareng maayayo no makita na ti apo ko na. Ay katuon na anak ka Awan papanan na. No di may ayon tumatlaang ni nanang yaw. Kitaam ti anak ta Nagwapo ang maladaga. Sino nga tati kaing ingas na kadata? Saan pa'y amalasin? Takaipaspas ngay pailaeng. Sabagay. Kat, kumusta matirik na ngay? Narigatan ka kadi anagpas ngay? Talaga anarigat yagpas ngay. Nang runa, kat agdadamo ak nga ganak. Ala, agbati kayo pailaeng iti anak ta dito ospital. Tainak gumatang iti kanam. Kanda duma pa ka sa pulam ditoy. Nada problema, awagan na kadagos, ha? Sige, ngamsaan ka ko ba nga agbaybayag, ha? Wen, di ka madanagan. Mabiitak laeng. Ay na, nagwapo lakit din to'y apo ko kaya. Ay na, karupropak samay. Tatang, talaga ka di asaan nyo anayaban ni nanang amang bisita kanya? Ay, diyak kayaton apilitan ti inam. Di na magko no kayat nati sumurot. Di namat kayat. Amaw manakaw. Panagkita ket nakaamirisan ti inam. Takanayon ko ang masiputan, anaunag ti pampanunutan na. Inton makapapigsaak, tatang. Umayak to agpasyar iti balay. Saan nak ngamin apalubusan ti asawak? Tanaskan ka nung agtanggadak pay. Ay katuan na anak ka Tanarigatan, numabignat ka. Agyaman na, tanakaumay ka anak ko. Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Sakbay nga ipulang ko ti bulod ko agyan. Anya ka din ti bagbagayo, nanang. Agpaagas kayo. Ita ka di pa'y nga addan apo ko yo. Mababainak kan ka anak ko. Dagiti kakabsat mo, di dakpay masikaso. Sana bali, nanang.
Addaak dito'y ang mga sikaso kada kayo. Or orayek laang ti pamakawan nyo kanyak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan, anak ko. Napakawan kayo, nanang. Idi pa'y laang. Kat agpaagas kayo, para dito'y apo ko yo. Siyak laim pagaro. Asi kagayam nga anak ko, ti katanukan iti panagpuspuso. Uray ibagbagak iti, anak kaapoy iti utag mo. Impaagas mi ni nanang ko, Mr. Lonely, ket iti anak ko, abu maubawi. Makitak tinalaos, apanang ipatag na, iti apo ko na. Aging galaangin dito, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mara. Mara pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam, ket saludo akken ka. Gapu ta saan ka ang nagimula iti sakit tinakam, iti inam. Ala, itultuloy mo ti agbalin ang nasayaat nga anak. Tati nasayaat nga anak, paraburan ti apo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mara. Iti probinsya ti La Union. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.